Guhdar Neca, هم بخیر و خوشی هاتن برنامه همه. ev der podcasta roznamaya xwebûnê ez mamoste û lêkolînerê müzîka Kurdî Veysî Varlî me. Îro nîvanê me bi rêz Mesûd Gever'in. Em ê li ser müzîka Kurdî û li ser kar û xebatî em ê ji xwe re hinek sohbet bikin. Di vê sohbeta me de hinek pirsê me yê çê bibin. Pirsa me yekem ev e ki tu bi xêr hatî kek Mesûd vê bernama me. Em te ji nêz ve nas dikin. Ji wê em te bi guhdervanê xwe jî bi nêzdarî bidin nasandin. Mesûd Gever kî ye? Çi dike? û daxwazê wî çi ne? Kerem ki. Ez jî silav û rêzê xwe pêşkêşî we dikim û hemû ketkarên rojnameya xwebûnê. Bawer kim ev bernama ku niha em têde cih dikirin yekem car şêweyekî nû dê dest bi ser karê hunerê dest bi nîqaşa bikin. Ji Geverê me Colemêrgî me Serçava. serçav neyêşin. Nêzî em bêjin wek hişyarî 10 sal 11 sal em ez çên bêjim min dest bi müzîkê kir. Çawa dest bi müzîkê kir ji zarokatiniya xwe de em bêjin dema ku dişon dibistanên Fergalê tu wê demê de me stran digotin polê de lê ne bi zimanê xwe bi zimanê Tirkî ji ber ku zimanê we ew ji me dixwastin. Rast e? Yani em ez ji malbatekî xwerî Kurdî dijî hêla ziman hêla çandî ve bi her awayî ve malbatekî xwerî ye di mala me de em bêjin zimanekî zimanê rojane Tirkî tune ye. Hatta ku zimanê baza şeref e? Rûmet e? belê. Yani ew ê dest pê kir lê dibistanê de ji ber ku dibistanên serdest da bû mixabin me çawa bêjin heta derekî stranên zimanê biyanî hinekî bala me li ser wê ew bû. Hatta ku serdeman bêjin dibistana amadekariyê jî wê demê hem ji bo debara xwe ya dibistanê bikim me hinekî daweta da dawetî Colemêrgî de yên Geverê de strang û Digotin. belê belê nêzî 2 salan ez bi birayê xwe re çûm daweta paşî em bêjin min neçeme nas kir hevalên ku neçemê de xebitin û têkiliya me gel hev diçe bilê beriya wê hinek em bêjin dema ku rewşa Geverê ya ku ew ê hinekî germ wê demê stranekî radîkal dihat gotin min li ser wê hinekî qeylekî amatörî ew kir dest bi müzîkê kir û piştî ez hatim zanîngehê li Amedê neçema Amedê min nas kir û hevalên wê derê dixebitin hinekî feraseta ew ê em bêjin fikra min a hunerê hat guhertin. Yani karin bêjim awayekî ne ku müzîka nûjen müzîkekî wekî rojane me bi dest pê kir lê paşî haya min çê bû eş ku derê hatime gerek ez kîjan müzîkê bikim vegeriyam ser ewa xwe vegeriyam xwast vegerim ser rengê xwe zêdetir stranên em bêjin gelerî bala me her çû zêdetir bala me kêşe em bêjin heyran ku payîz û wekedî zêmar û stranên ew ê lawek vacireya zêdetir bala me kêşe em bêjin dîsa ez diçûm wek mêvantî vê cer ne ku wek ji bo stran ji ber ku wêdî min dev ji daweta berda Belê. bala me kêşe min xwast êdî ez xwezeya xwe yani ew tiştê ku bala min zêdetir dikêşe di cewhera me de heyî bi wê baweriyê min zêdetir xebatên xwe ser stranên gelerî pêşêxist niha ez li Amedê ev bû 9 sal li vê derê komeleya şandihuneriya Dicleyê de xebatê xwe pêş dixim heta niha min stranek bi awayekî hinekî hêla teknîk de nêzî profesyonel Min guhdar kir. Min guhdar kir. Ez ji xwe ez ê pirsê min ê li ser wê hebin. belê Lê tiştek di navêna peyvêtê de derbas bû. Ez dixwazim ya jî işte fêr bibim. Te got nûjen. belê Em dizanin her dar li ser koka xweşîn dibin. rast Müzik jî li ser ziman û ernîgara xwe û civaka xwe şav didin û bi wîya rengê xwe digire xurt dibe. belê Nûjenî di vir de di müzîka Kurdî de çi ye?
د موزیکا کردی د نوجنی وسه از کارن می بشم نوجنی با هوا یک دیجی ام بشم طرز جهانی و بشن مدرن نه وسه yani işte ku modern teçe kirin gori deme peyvan nujentiye mirov karel gori ser az xal gori serdeme digirim dest yani gelek kes peyvan nujentiye an bejin ve gireday peyva modern buyne heneke tene gireday roja irobe şirove dike az bu xawsana nerim mirov kare beje stran an navgine ki amure ki an bejin fikre ki cida ایکو 200 سال 300 سال بران هاجی جنو درکت الگوری و دمی گوری شرط مرج نو دمی نو جن بو جبر کو مثلا بجن د جوتیاریه دا حتی کو 20 سال بران هاجی هیجان جی یعنی بجن هند دوران بگا جوت تکم گسنه و آواتین تکنیکا کنها پیش کرد یعنی بجن یا ماکینه پیش کرد شونا واگرد افتش تنید ام بیشتر هیلا قادا جوتی دا پیش نکرد هیلا هنری داشت پیش کرد هیلا ام بیشتر خارن و خارن اوی داشت پیش لی تشتکی وسته هی فکر نوجنبونه فکر تشتی کد بیشتر مدرن از قازم پیشک بحثی وی بکن یعنی ام تقریبا وقتی کد دیرو که دا لیتراتور اکادمی دا شیروت دکن ام چه بیشتر بحث شورش فرانسی دکن شورش فرانسی دا ام بیشتر نوجنبونه تکنیکی پیش کرد نوجنبونه فکر و آن توی پیش نتوبونی پیش کرد تند شوازن جهانی گوری وی هاتن دارتن اب روجاوی جهانی یعنی اروپا پیش کرد لروشلاتا ناوین او چوا پیش کرد گرک مرو وی پیش کرد بکه نوجنتی هلبت مرو نکاره خوش دمیره قط بکه لی گرک مرو شکوکا خوشی و اوار راهی که مرو رسنتیا خوشی دگریتن مرو جویدونه که اصل یا گرینگ او پیروزا مرو به پاریس تشتکی مشتفام کرد تو واده بیجی از بیجن تو دی بیجی گل نابن نرگس گل دبکو بهیناوی تنبه بله رنگی ویجی نه خوش به بله او گلی ددیجی رنگ زایف به لاواز به بله لی بخشیوانک باش بله کانوی گلا خو عاشق که کانوی گلی دوروی به تبریکا بله به تبرینه آب بده و گلی گش بکو و بیناوی خوشیک جه بده درخستن بله من ور فهم کرد نور از میناک اکتیب به دیدای مادام میناک گلی دست بکر و سام ایرو د باجر دیشین تدید پشتی دمکی سازی و دستگاه işte şaredari beşin bahçevani çe dikin işte deverin her başı rakit inen be hazara gola dikişin tule dineri renk gola yani nav gola edip nava xada tutkariya bir demek tuttu da darbaz bir behnade behna golina da behna nergizina da evne ki çava mrov evdike mrov befamdike yani mrov de behise jana rojana da kes be ya ev rengi bir gola le behni nahi gola ku az zanım دنبا خازای دم گندی کو از لی حاتم دنیای دم کو از دوره کی گلو چیچک و رحان نرگس سیسنو بیبون تیدا دروات بون بهناوی محسحت کر اف رسنتیاوی تی رسنتیاوی ifade دکه از ایجار بدومینم تشتک دینه ادخوازم مجبوی و مجال ما برفره ببه بله ام دزانه موزیکا کردی دواره پرگالا دنگ خوده بله اکتابک ویج حودن نابری نوکر پیکی بله و evji dibis sedemaku gevriya jinu xort u merin kurdi di stratejiye de rast vere bikarane. بله Li hünermenler men gelek jey iro roş بله demaki logor pergala denge Avrupi. بله Yani oktavek be donzda navbere vekef emjer ben temperament. بله Büyüya stratejiye dibejin u stratejiyen kurdiye resen جوی رسنتیا و دردخن و لسر و پرگالا اوروپی دبیجن و جرا دبیجن من نوجن کر لگور و گلو افشی اوسا از بیجن مقاله اوی کر مقاله شورش کی کر همان اوی شورش نوجنبونش یک جن نتوبوین بود فکر نتوبوینه یعنی تشتی کو و بحث کرد از فکر آخوات کارم جرا بیجن تقلیده او نوجنتینی نه
چاوا نوجندینینه یعنی هلبجارتنا آنکو خواسته که مرو بخوازه طرز که موزیکی بی که اف گریدای خواستنا تا ما فیته هیه تو کاری بیشه از ایرو خازم اشتاد جهانی دا فلان جره هیه وی بکار بینم لیکن تو خواهک ام بیشن پیشنگه که هنر کردی آن تو بیشه از هنر کردی دکم موسا نشان بده نه افتشته که شاشه تو موزیکا کردی ناکی تو طرزه که جهانی یکو هیی یکو بران خاطر آفراندن و پیشکفتیت بیشه زحفن میناکی تو خوازه به زمان کردی بگی ناوی ناوی هنر کردی نه او هنر کردی نه ام هلا مقام داشت لی بنیرن یعنی کسی که سر مقام و آن بیشن نوتا و دنگا بیوان فرستر او باشتر وایشاده ویکاری او بکن یعنی ام هلا مقام داشت بنیرن مقام نه مقام کردیه ام هلا رتیمیجی هلا برفرهی دنگ و اقتا واش بنیرن دیسا هنر نه هنر کردیه Yani ev müzika bir zamanı Kürdi. Zamanı Kürdiye le Ne müzika cevher Kürdi? ne Kürdiye. Ha. Jiberçi ez duhazım yani veminat eşbidim. Bele. Le devleta Türkiye demaki televizyon tünebun radyo durda bername ki radyoya hebu. Bele. Bir Türkiye dugo sayın dinleyiciler şimdi Türkçe sözlü hafif batı müziğini dinleyeceksiniz. Türkçe hafif müzik. Evet ya ango hune bi zamanı Türkiye müzika Sıvıka Avrupa hune guhdar bakın. Beşik büyü naviyle dani bun. Daviye navi kiren pop. Büyü navi henek navi cüreyn müziğin la Amerika, Avrupa u la Afrika'yı pek atının vana despekinin icabet müzik modern. Şükür bin avkirin. Gel o emkanın bejin de müzika Kürdi de ev tarz peyviste veri bikaranın anla. Usta kesi ku cevher xwe kesi ku xwe nejiyabe xwe nedîtibe ez bi xwe beriya vê ew ê pirsiya ew bikim hunerê wisa pênase dikim bi min huner hişyarbûna giyaniye mirov giyanê xwe pênas dike û dixwaze giyanê xwe bi derdora xwe bide nasîn hestê xwe êdî tu bi giyan de hestê te fikr û ramanê te feraseta te tarz û jireyên te xwarinê yên civakî çi hebin karî wê bidin nasîn tiştê ku xwe nedîtibe xwe nas nekiribe nikare bibe nûje îro gelek kesên ku em bêjin müzik dixwazin işte müzika blues müzika jazz û nizanim her cireyên cî rap û çi bikin bi zimanê kurdî bi min gerek ewlî vê ser vê baş bifikirin tiştê ku xwe nejiyabe nikare nûjentiyê jî bike nûjen nîne ji ber ku ew nûjentiya ku em niha behs dikin ew em bêjin em behsê blûzê bikin wek nûjen blûz 100 sal 200 sal bera niha derkeftiye ortê ê ku di wê cireyê müzikê de tarzekî serkeftî müzik afran ji xwe hene ez ê biçim yani ez ê te jî guhdar bikim tamam tu zimanê Kurdî blûz dikî jaz dikî tamam ez ê te jî guhdar bikim lê ji bo ku ez tama blûzê bi xwe ew ê rengê wê kelemperî seh bikim ez ê biçim xwediyê wê yek û temsiliyeta wî tarzî dike cewhera wê ew dike ez ê ji wî bi xwe guhdar bikim Yani duvida dixwazim tiştek dinêjî bêjim belê mirov kane bi yani qasî mişte fam kir divê mirov nebe blûza Kurdî na raka Kurdî caza Kurdî Efey- mirov kane bêje blûza bi zimanê Kurdî teqesusaye raka bi zimanê Kurdî teqesusaye ha pir baş ez ijar bidomînim Tiştek evet keremkin keremkin yani nayê vê têjî gerek di müzika Kurdî da nûjentî wextê ku mirov bêje müzika Kurdî da nûjentî gerek çê be kîja nûjentiyê behs dike gerek mirov vê ewlî danî pêş xwe müzika Kurdî da em bêjin teknîkên vê serdemê de hinekî dî tên bikaranê karî bikar bînî em bêjin tu stranekî berhev bikî bixwazî ji nû ve aranje bikî yani ji nû ve aranje wextê ku te kir girêdayê resentiya wê
مقامي وي سلیقه وی ریتم وی فرم وی زمان وی بدنی گرک تو نگوهری تو کاری تکنیکی نوجن بکی افتش تکی جدایه تو کاری هنگ تشتالی بار بکی لی گرک وقتی که مروف گفتارد که مروف بزانه استرانش کدر مگوت استران هنر کردی موزیکا کردی گالریه بنگه ها خوش اوا گالری دیگره گرک وقتی که از تو گفتار دکن ام بزانن او استران یعنی مقام خوش کی داره گرتیه yani bahse kijan cevakiyet kat, bahse kijan eviniyet kat, bahse kijan tekiliyet kat ve nujenti evnin emrov tarzı blues, tarzı ev biçarın tevtiştek diye. İşte ez vegerim ser xabatikte. Bəli. Min stranekte guhdar kir. Şu Este piroz dikim. Sağ. Birasti demaki tu dikevi beşa strane gelle gelek hecayı. Sağ ol. Ritmek de haşt. Ev ritim de herema jolemerk u botande ritmek serekeyi hem pisporen dünya dibejin ev ritim ji cürcün girtinin ji nasturiya. Yani ritma nasturiye le herema ve bu govendi te liberi goven te girtin le herema amet de oli de te bkarani. Gelo ev diroka ve strane u ve çekirne de kemaniye xu zedeye xut u diroka yutkaniş mera kurtasi beji. Yani حاولن مني كو از بخوا هلبستن كو از بخوا تنویسنده موجبو کو بکم ستران آنم بیشن جبو کو همانا و ویتنی هلبست به ویک فرمه که هلبستی تجیانا مدا ترکیه مدا جش بکره هیا هلبست یک وی بو پیغام کو مجوی اوه هلکرتی گوتن اوه سترانه من چوانه ویسی دما کو ام بیشن لهر هیلا کردستانی بشکوینه که بو ده همان دمه دا رحكي ام بيجن يكتيانا توي شركو وبيش كابت شورشاكو تيكوشناكو بيش كابت ام بيجن هشياريه كي نتوبويني اواكر ستراني دا از اودكم بيوا زاروك بكاردينم او بيوا زاروك يعني از همبري ويجمه از نخوازم سترانكي هاتی گفتن پیوی نوشتم خواستید و پیوی دو سال بچه شیروه بکم از و پیوی زیاده تر جبو گهداروانه دهیلم لی از فکر خواه بچم چه کارانی وقتی که ام بحث زارو که بکن ام بحث خاریبونی دیکن ساده رنگی که خوش او دیکن ما به نرین آخه خواست وسا شایسن تشتی که پیغام چه گرتی او تکوشینا که هاتی داین و ام بیشن تکوشنگرن کرد خواستن رحکی نتو رحکی یکتی بدن آوای کردن مبوی داری دا پیوا گووند چهار هیلا گووند کردن یک شوی داری دست بکر لی همان دمیدم من سترانه کی گالری سترانه سردما میرکتیا بوتان میر محمد دهاتی گوتن این تروی دا بکارانی از ویج بیشم اف ستران جرباندن آمن یا وک تکنیکی یکم بو هندی کو مشیا مخواست تکنیک لی کتشتی کو مخواستش ارنه بو از ویج بیشم هم ده هیلا سترانا کو مد دست serkeftiye gelek piroz dikim gelek yani ligor tişteki iro hene kes dikeno le hemberi vata ki em dedim berhev gelek juan pır daha çetir duvare çanda kurdi ruhi müzika kurdi da gelek peşketiye jiboy vejite piroz dikim maalesef kurtarvan hunu de peyvetere min tiştik dine derxis ben xwazim yaj bejin te xuya kirin ki hüner haveki sporun dünya jî dibêjin hüner mutlaka aliyek vi heye hêleke ya herî zêde hüner alîgirê bindest bayî ama zordest dagirker tümî dixwazin hünerê ji bo xwe bikarbînin hünermend ji bo xwe bikarbînin hüner aliyeke peki دوی هیله ده جبو شرط ولات ما هنر موزیک دبکو تنه بسلوغان به از بخوا وسا بجم دما کو من جنو دست به موزیک کریستران این هیم بدگوتن سلوغان دن آف ده هم
پشتی من هاش خواه هاش خواه بوینه در رحی خواه دا فکر خواه دا چی کرن مدوج به اوی برده وک شخصه کی به من گرک ده هنری دا استرانه کی دا سلوگان تنبه سلوگان استرانه دو کجه یعنی از بیجم سلوگانه کشاش به حوجهی تقز حتی دمکی هندک جرا دا بیدوی به استرانه پروپاگاندای هست اف تشتک چیه تشتک دنه لی اگرم ورم سر هنره که ماینده هیتابو پیش روژش بکه گرک او نبه یعنی گرک سلوگانی بخاگیره نده هنر تشتکی برفره هنر و جواکی همه همارین جواکی دحوینه ناقضه دحوینه دماغو سلوگان او بو تو امبیشن چاوه او بکم یعنی فکره کی پارتیه کی تدمکی کنده کارو خباتا دمشینه تو دناو سینوره ویدا دمینه مینا که امبیش مدیتن گلک امبیشن هنرمنده که سترانه خواه تنل سر سلوگانه بکارانین و دمین داویه ده هم آفراندنا نابینه جبر که فکر توی دلیل خطمان لی هنر تشته که برفره هنر ویجه دخوازه هنر yani minak yani qasi diseldenki ve bakın ve pise tu ligormen tişte tülbeji Muhammed Şeyhu aile gule goti bel dema aile gule göhdardaki yeki göhdardaki ve belki qala jinekdiki le mukhabe ev hasreta evina velatek o azadiyedir. Rastı. Tede bu kartine. Yani hüner de ve betir hünera müziğe de peyve xude je rasti betir be veşarti de dili mirov de ve peyame xuna bide kabul kirin. Tu verdi bejin. Bu saz bejim stranek نقاشه که چی بود دم داوی گلو نزانم نام پرسه اوی ده هی آن لی از خازم وقت پرسه کشته گلک جارم نقاشه اوی در کنه گلو هنر یعنی گریدای وی پرسه او مسته هنر شخصیه هنر جبو هنر آن هنر جبو گله یعنی فکره هنر گلو هنر شخصیه وساز شلو بدیکم ریباس و بکارانین فکری که تو سترانه که چیکی اری او ریبازی تایه ام بیشن تارزی تایه اوه شخصیه ویدری تو گوری تورکیه خواه ایدی تورکیه تا چه قاس دستوره بده تا تو چه قاس سترانه سریک و بینه وحینه او شخصیه لی دماغوش زمان در کفت دماغو هات بهیستن او ایدی ام بیشن او سترانش شخصی درد که yani az ve musa evdikim hüner şahsi nine afrandına hüneri rebazı hüneri debeku şahsi be li hüner şahsi nine hüner cevakiye Sediset hüner cevakiye gire doybe ve mamusta gotuna vak şekir ve dibira stranek dema hat afrandın bingeha aile gulede hasret awalataki heye از کارم استرانه همان دمت بود دایک آخوش بیشم ما هم نه جوالات خورا نبیشم دایک از ویش دایک آخورش بیشم شو برای او زمانی که از داخل از بیشم زمان زکماکی زمان دایکی از ویش استرانش اویش رج بیم آنم بس استرانه تحسین تها بکن بیریوانی مال ویرانه وقتی که ام روی استرانه بنیرن روی استرانه دا آبوری هیا ام بیشتر دوست رانی دا والات هست، چند هنر هست، بیروانتی هست، لی بنگه دیسا تی اوه بنگه تی آزادی بونه. دیویجت نزدیک او بهار بیتن او بهار باز بزیدن. دماغو کسی کل کنداد جین و بازه او خودی دکن و باشتن. پس تایبتی کی جان دمی زانه که او بیکتینه پرانی دمی بهار بخوشی ام بیشن بشکبین آخوازه نه وسا. شینایی خوازه رنگینه تحسین تهاد ویدره ده ما مسته تحسین تهاد ویدره ده او ستران سر آزادیه ها تو چه قاس خواهد داده بینی تو چه قاس چند هنر خواهد داده بینی جلبرگی خواهد داده بینی خوارنا خواهد داده بینی آبوری خواهد داده بینی او گرینگه جبروی ستران گرک وقتی که تی هناندن جسلوگانی دور بکره جبر که سلوگان ستران او دکه سینور دکه
Rastne. Ez dixwazim tiştek necbêjim. Belli. Belki civê mijarê hinkî dûrtir be. Lê em ji te sohbet dikin. Hinek hunermendê me Belli. 24 saatê wan bi Tirkî diavifin. Li ser dema dertên ser dikê jî bi Tirkî berîkî dest mikrofona xwe bide ber devê xwe bi Tirkî diavifin. Lê vata dest bi stranê dike bi Kurdî diavifin. Lê mixabe ew hişê Tirkiyê ji ber ku di şexs mejiyê wî de ciyê wer çêkiriye êdî daha nikane di peyvê xuna de jî xwe azad bikin. Belli. Tîpa uya Tirkî di Kurdî de ûye em dibên gulê Belli. gulê ji ber ku ew hişî wî bi Tirkiyê vê tîpê bi Tirkî dixwîne û dibe gulê. Gelo ev hişmendî di saziyê me de jî pir zêde hene. Ev hişmendî saziyê me de jî pir zêde hene. Li gor te çawa meriv kane ji holê rakin û pêşniyarê tê divê warî de ji bo saziyê me û hunermendê me ev çi be. Tiştek ku we behs kir teqez mamoste tiştekî ku herî zêde em ser bisekin. Yani yek ji xal wa zimanî ji xwe em bêjin mirov hunerê bi zimanekî diafirîne. Lê tenê strangotin yani strangotina Kurdî têr nake. Mînak çend albûmên vê dawiyê derketin em ê navan nebêjin. Lê dema ku guhdarvana temaşe kir dê ji nav hevderxin vî tiştî. Tamam ji bo ku berhemê ji bo kedê sehet xweş. Ser sera û ser çawa. Em ê guhdar jî bikin em guhdar bikin û ser de axivin. We ji lema ku bi me re par vekiriye ku em ser de biaxivin. Tiştê ku hunermend bike li gorî tiştê ku kesekî ku li ber dikana xwe sekinî tiştekî bike gelek ji hev çi daye. Yê ku di dikana xwe de an ser karekî ew ê nava zeviyekî jûdekî de tiştek bike tenê li derdora wî sînorekî teng tê bihîstin. Lê huner weke bayekî ye weke em bêjin weke rojê ye roj îro her derê mirov dikare bibîne an mirov dikare bişivîne hin tiştê dî. Şirazî gotinekî wî ew ê heye dibe şêwaza şaş celladê rastiyê ye. û zimanê şaş jî celladê em bêjin rastiya zimanî ye. Eger hunermendek îro albûmekî derxe hişyarî li zimanê nekiribe hema tinê ku bi em bêjin têrtijebûna ku heyî be stranekî bêje di nava wê stranê de peyva welat wekî velat hatibî te gotin ev ji bo zimanê Kurdî xetereyekî gelek şaştiyekî gelek mesine gerek ev tişt ew nebe hunermend vê hişyar be. Jiya bêtir me dixwest yani persîvê ew hişê Belê. bi Tirkî Belê. em çawa wergerînin Kurdî di saziyê xwe nebe. Hişê ew ê çawa em wergerin ew ê yani mixabin îro em tiştekî wisa bêjin. Gerek zanyar an lêkolînger an em bêjin ew ê ser zimanê dibêjin gerek ji bo zimanê Kurdî pêş bikeve li her derê bê xwandin gerek bibe zimanê bazarê. Gelo ev bazar çi tişt e? Bazar derê ku civak lê kom dibe danûstandinê xwe yên fikrî û amûrî teva bi pêk dîne va tişta yani jiyana xwe divê derê de derbas ke gerek ev ziman bikeve yani vê qadê de ji bo ku nemire. Yek jî em bêjin qada em jê re dibêjin bazar çi ye sazî û dezgeh ne wisa? Gerek ewilî em sazî û dezgehan da hişyariya ew ê hişyariya ziman ji bo hişyariya ziman jî gerek fikra netewekê jî ew bi min îro di nava me Kurda de erê tekoşînekî gelek xurt heye ma demê de lê fikra netewbûyînê dihêle ew ê de gelek qeze ji ber ku wê ego kerem kiremiz. Na eviya ev hunera müzikê de çawa bê. Hunera müzikê de wekî min gotiye tiştê ku min xwastî serî de bibêjim wek albûmek ev mînakek e. Yani wisa mînakek e. Eger hunermendek îro şîrovekirina an ji bilêvkirina peyvekî Kurdî rast
اشخار نکه خم هما دیرک سترانه که بیجه گهداروان جدی وسا بفکره گهداروان جدی بیجه ها دیمه که زیده نه مهمه هما تنی گهدار بکم ستران بناوی بی باسه نه ستران بیجه هنرمندک همان دمه دا گرک یعنی همان دمه دا ماموسته زمانیه گرک زمان هشاره شانو گرک همان دمه ام بیجن ماموسته زمانیه یعنی برپرسیار زمانی بخویه زمان بس زمان زکماکی دکن اگر هشیاری البی تشتی نکه زمانی نکه بر همه کو ام بیشن شانو کو دلیزه جی سترانا کو دبیجه جی هلبستا کو دبیجه جی خدمتش اوا زمان را نکه شونه چکرنه بر بخرابو نبعد بخ خراب دکه هر هنرمندک کو هنر دکه گرک اولی جیان خواه روزانه ده بالا خابت سر اوی بمن هنرمندکی کو جیان خواه روزانه ده کردی نزانه گرک آلبومه که در نخه اولی گرک زمان فیر ببه پاش آلبوم در پر باش از لسر و مجاری دخوازم هنگ دیسا ورگرم واری موزیگی belki هنگ امی ورن داویا برنامه ام دزانن که جبوی تevdi دنیا ritmin müziğin van je çarpışta xwedî dibin. Yek girî, yek govend, yek kar, yek şer çarpışta ritmin tevdî dünya neyê Kurda tenê. Di müzîka Kurdî de ev ritim gelo ji bo jiyana mirovayiyê jî ne rêberê ritma jiyanê jî. Li gor te tu çawa lê dinêrî? Ez wisa binêrim وساده فکرم مثلا استران این کوی داویه تین چیکرن پرانی سر قالب دو چار تین چیکرن و مقام جی وکی اما بکرین زیاده تر مقام روشنایی نه ماجور مینر آره لی دماغ ام وگرن کردستانی و یکیش بشین روشلاتا ناوینانش مزوپوتامی دماغ ام لی بنیرن وکی وگودی آره جهان داشی ریتمن گریدای خازای و هم بجن یه کاری هنه یه شینه هنه و نظام یه چه هنه و هنه لی دما کو ایرو هم موسیقا کردی دا خبات می داویه تنگ کنن لی دنیرن مخابن تنه هم بجن سر 4 2 4 رج لی دما کو هم بکردن بنگه هم موسیقا کردی دا غالبا برفره 6 و 8 بگیره 10 و 8 بگیره 6 و 4 بگیره حتی اوی 2 4 ده بینت نو خدا که 7 و 8 یعنی گرک شبو سر راست کردن آوی تشتی هنرمندک جواک آخا ناز بکه یعنی جواک خب کاری که روزانه دکه آنم بیشن کاری که کل گند تیکرن آن لباجر تیکرن تیکلیاوی مثلا گنم درون چوا باندار السر تیمی دکه دما که یک گنم درون ستران دبیجه باندار چار دیدکه آنم بیشن دما دایی که جونی دو قطعه جواکو هیز اوی دکه تشتی که مثلا دایی که آمد دما که جود یعنی جونی او دکه دو قطعه چند او کور اوی رادیکال لید خست جبوکو هیچ کرد که لی همان دمی مثلا موزیک استکال اکستران ایرو کو تین جرباندن اوت کت بنگه هوا دنیرت خوازه واتشتا جربین او راستی خوش اوی کرتیه یعنی جبوی گرک موزیک شنک سترامبیجک سر واتشتا باش لی کولینی بکه هر سترامبیج گرک همان دمی دا بر هف کارک بیتن بر هر کاری کی چند هنر اوی بیتن هر ما سرحد هر ما بوتانی آمده میشن همون هیلین کردی ناس بکس راسته از خواستم دوی مجاریده پی یعنی گوتنا خواه داوی بیشن 6-8 آذری بله و 6-8 کردی جبر کو دنیا توین جدانن رقص وان جدانن راسته هر دوی 6-8 لی نمینا هبن بله غریبim ez garibim Azeriye. Rastı. Ama ey bülbüle dilşadi Kurdiye. Lazımı hünermend demena heviya mecvanı liser kokaxı xoşin bikin dibeku lawaz bi ev kok li vaxtaki ev hewl bidin xwe û karê xwe baxşevaniyek baş bikin ev kokeji şavê mezin bidin û ev li dünya re bibe bersiv a nûjenî ew li gor min ji bo peyvê û sohbeta te jî sohbetê gelek giranbuha ji bo min gelek spas
ادخوازن پیوتی داوی هگه هبه کرم يعني وصا خوازي هناك وقت ما دريشتر بالي وقت نوصا دي تشيبن از سری دا وی بجم جبو گفتار وانا جی کسی کو دیوی صحبت ما گفتار بکن از وی بجم یعنی کار و خباتی کو وی داوی جتین کرن اما یک و یک از وی بجم همبر نین یعنی صحت و خوش حولك و حیات خوازن تشتکی بکن زمان کردی بیروز کن نه گرک پیش وک پیش نیار وک برای کی وک کرده کی خوازن می بجم هنکی دی زیادتر هنکی زیادتر سر اوی گرک بسکن موزیکا کردی بسکن زمان کردی برتونه بونه و دیگه آن بیشن بشافتن اکثر هیا همو هیدن جواکی موزیکشنه هنرمندک بر بسیاری ویه ویجه از بیشن جبر کو وی دمه داوید حادشان کردن تبکو دریش بکنه یعنی اگر ایرو لهیله کی ولات هلوشانك ارتهجك عن شرك قيامتك چه به هيلك جوان كرد دا كمن كولانا جبو هند كومن تيبين اوي بكبن سپورت سرگاه هف بكبن بر پرسیاری وی یکی هنرمند بخواهشی گرک هنرمند خواه بر پرسیاری ویش ببینه و سر موزیکا کردی سر کوکی وی دخوازه چه به آفرینه آرمانجا وکیری بیشه و زمان استران همان دم زمان بدنی زمان نتوکیه بری قداندنه پشتی و پیوگو گوتون هفدو بکر لیبرنا خود خوازن اری دویت دمی پاشیه ده هنرمنده منه جبو یکیتیا نتوا هیزن نتوی نام خود یکیتیا چکن رول میسیونک پر باشتانه سرملیه خود او کسی که جویار پیشنگتیه دکری جی ام جوار سپاسداری خود بیشن ام جوار سپاسداری خود بیشن گلو دما کی اف رول و میسیون هات خوله هر هنرمند در قادا خوده دوار خوده دوی چی بک از وسا بیشم یک هنر کردی دا تشتی کو کیماس زمان رخنه یعنی نکو رخنه اقول سر هنری تیکرن دسترانه که ده مثلا استرانه که کو امبیژن رخنه ده نوا پیوی ده هبه گلک کینن گلک یک اگر کیماسیین پارتیین سیاسیین کرده هبن گلک هنرمند که آخفتنشی استرانه که جوی بینزما جبر کو هنرمند گلک به با آفرینه استرانه که جبه آن لیستی که جبه گلک به با آفرینه هنرمند گلیو گازنان هنگ هنرمند گلیو گازنان اویج دیکن دبین işte اگر تو گریدای پارتیه که بی گریدای قاده که بی تو وی گاوی هنرمند نه وسانه هنرمندک مجبور نینه گریدای پارتیین سیاسی اکو بدمان تین او کرن هنرمندک مجبور نه گریدای و اوی بی لی هنرمند مجبوره نرخین وی نتوی بپاريزه وشخواره وك پیورک ببینه وشخواره بکه خم او کسی که ویتش تشخواره نکه خم میناک ایرو خبات کار و خبات که هنرمندان جبو یکیتیا نتوی داید دست بکرن او کاری که پیروزه هر هنرمنده که خود فکری جدا گرک و تناوه وی خباتی به فکر آخوا چه تولیدی که بکف ستران بب آخفتن بر لیستک بب شانو بب چه بب تنبور آخوا و گرک تولید بکف گلک سپاس جبوی هسته جبوی زمانته تو هر هیوی برای هجا صحبت آخوم البرا امی بقدینه گلک مالی آوا تر و از دیسا سلاح و حرمت خواست ریزی خواه پیشکش و خارین خوابونه بکم